Di sesampun raris ide sang Prabu Jaya Pangus kerauhin punika antuk wong ciki punika kesarengan antuk okangan sane kelintang dia gelis tuayu pisang dados ye ketibenan tuk pekayun ideni sani kelulutan pisan majeng ngering nidiah kang kini ide sang Prabu Jaya Pangus kalaning jekadiamun iku kewentenan itu sang Prabu sane netungin jagati ketibenan tuk kelulutan hati mewaktu radis bagwantan ideni arau sake mapu watur mapetinget keringangan Raju Jaya Pangus Gusti yen mung ngararis daging apinget ide sang Maraga Bagawante Ratu sang Jumeneng Agung sani pinakeun nedungin panegara panerajone palung pirati ampun iya durung titiang ngelantur ngawen tenang mineka diatur yang paling ratu ini mangkin titiang laris banget lunas agung pengampur macut pagi pesikian dikiang puniki uyati kalintang ge sampun ruyu dikiang ratu urun prasangge ngawenten ngatur mapekeling majeng ring palung Gusti Ratu sami netungin pun jagati ya sami inggih Ratu ini mangkin titiang mapinunas majeng ring palung Ratu banget
pisan kikian mapin nas kapin aja sampun ngambil kang cingawi yen muing sane tunas yang ping banget aratu ratu agung sampunang pisan palungguh ratu jaga ngamet ipun nikang cingwi anggean ratu rabi rasana jagat dalam napi kiawanan kadiamu niku di tiang mapinuna duaning puniku wantah jelempak ring daging deres nisane sampun memarkir kiring jagat panerajon ratu duaning terus tene puniki wantah kemargian oleh lelangit ratuni oleh leluhur ratuni duksan saking riyen dan ada dosa rabi cino munapi muing derestene puniki dan wenten tios saking riyin yen leluhur ratune nenten jepurun tur maning nenten kedadosa jaga ngamet rabi mawit saking wang secineng eliangan biasa inggih ratu sang jumeneng agung asa punika pinunas titian sakeju mekelingan pemargin lelangit ratune ringangane ratu sang jumeneng agung sami pinaken nedungin punika jagat panerajone asa punika pinunas titian